Nindi chiarungama thaa ithatu cia utuku aria kunthi uri muraithiria wa Meru TV rentuku ya juma na kankunenkerie nteto iria tukuthuranirite mithene yetu ya nteto ya Meru TV utuku bwa narua nimbitagwo Nancy Ndogo. Tukiambidia ni ati Margaret Ikiara wa Seaford Kenya Nandi norite atongeria ba county ya Meru kwambiria kuritira Ameru ngugi nyuma ya ndua irirario gatigati ka MCAs ba county ya Meru na gavana Kawira Mwangaza kwithirwo ikithira na aria haugite county ya Meru ni umbite kwithirwo itigitwo nyuma kimaendelea kiringithano na county iria ingi na ndinerite atongeria ni kanya gakwithirwo bakiritira Ameru ngugi nkuruki aborete bethirwo bakiathura kigina kia mbecha gia kwithirwo igitetheria kurwa na mpara iria hititana mbere mono aja nthigurune. Adams Mutoria wa Therenja katwambirie nacio. Antu kuinka inyuma ando katika gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na MCs ba kaunti ya Meru kuonekana akaithirite na ndimuro wa Meru ikundika Seaford Kenya Margaret Ikiara na uri MCs ba na Kawira Mwangaza na ndigwetha bakitharathara kuritira Meru ngui na nkuromba na ndimo tukwambiria ngwatanirwe u na bakomba gwitikanire na bere anwa atukubaromba nikenda be gwatanira nikenda bomba gutethia mu Meru itukumenya kwina ngapi na niratigi ikoro tukumenya kwi matu atithithu ya mingi itukumenya kwi budget itithithitwe thai ba gwatanira tukuburomba eteni na mwendo ru bo gwatanire na tukende ni kwithirwa twetaga ni gwataniro bagenda gutaga ngwataniro yao bobongwa ibagotane ngwataniro yao bari atongeria ba Meru no tethio bo mu Meru so anka wiibwaga sana ni untu bwa gavana kuyukietagaria ya kwenda kugwatithania mu Meru onthe rira bwabo bugwatanirite kia batuto kugwirwa na kia batuto kwetu gwatanirite kaitena kuikiara no beje kwithira kiuri MCs amana gavana kaitena kaba komba kwithira kibanga budget komba kwithira kirikana ntere cha county ya Meru chubeche kwithira kio Meru ni kinyamara kia mpara tukweto bukwaria manto supplementary budget kaibu tukwibo kuthia manto ya budget rabo kambiria kuthithia budget eji dikane ni kuna ntubeto batu bakurara mpara tugatega ni kwa wite ngai ure yara kungana intobia bingi bira omereja mono mpempe shiromere buru so kwena families nyingi shira thineu na tukuburomba bwebo ya assembly Meru bukithia budget yu bwetho bukirikanaga executive ne buretere budget ya kuthithia relief nikera tomba kukinyira antubeto bona bya kuria mono maskuru jeto ya Rwanda jena thineu na into ndo na wetekio thirikari yetu ika committed gutethia cukuru yetu cietu nikenda bomba kwithwa bena bya kuria kende kenda batika affected mantu ya igerio joto ana betu raba affected kigerio kwe mwana onge nthigurete na etena thine mpara so mwisho ni mwana yetu akagwa kigerio no tonarire thina no ronge akamukuruka na akamushinda na generation yonthe itetha wikithomo ya kabubotiani Ikiara na uri antu bendu bwega mona baraba wichumba witana mbere kwitha betetheria antu baraba mbite kwithira bekinyero ni kinyamaraki itukumakania ilevo kwe blessing ka kitharimo gako ina gikinyete itukumakania mutujwa kilo moketho ena ju umbokinyiria antu beto itukumakania impoka wena yonjeku atukuga atiri kwina thina na tugatege ntona yaka twara yake matwa thina kwina mpara joto athera antu bategemeaga ira roje rwa mbura utinjira kwa karika mbura yaura baitha bena bikuria atubatu baba ingi ni arimi na ni arimi bachiendelea gwita ngui ciao lakini mbura nene bakosaira ukethwa mbura barema baanda bikoma no tubakwithwa gutena mbura ing'ani so ankaromba antubetu ba Meru tafadhali muthurungu na kutharimite tharima family mo kana ira ingi no tuibo kuona ora kwina mpara no tukutha tuna kisisi nyingi ciana kinya kura gwita skulu acheri baba ndana bakora gwita skulu teko ndo kwithwa bakora gabeta skulu no tubakwithwa batena wirigiro na batena nye kubike skulu kumatiane bichanda Mutoria wa Therenja. Na tugita na mbere ni ati nabo aritwa bachukuru ya Kiobundi na Otea ya Tharaka Vocational College muthenya Joana arua ni bathithiria maandamano barabarene bagitetera utumiri boboye point of bia chukuru ije na raba kuga magita ne bakwaga into bia gutumira kirira barekire mathomo jao njara na nkuruki betitana mbere kwa bakemeneria utongeria bwa chukuru ije ndagara waiguna hari nacio
Tugo ye mundi arito batharaka tekene kwa Vocation College batinde maandamano makirikira bakuga no rugamiri botho kuna gwenyangia bointo bya jukuru bakithongera jukuru na muthuro munene gwite Kyoto. Comrade peace, comrade tibim, comrade tiarara. Alito baba bakitheria batiri bande bya jukuru amana mateta mao matithikagerwa na kinya kwongagero bichi batakumenya. Tumekuwa tukifinyiriwa kutoka tuingia kwa hii council, tumekuwa tukipeana grievances, tunapewa wakati tunaambiwa itafanyika within 2 weeks ama within next 1 month, lakini hakuna kitu imefanyika. Kila kitu tunapewa promises, hata sasa hivi wanatuambia tungoje in the next 2 weeks haitaifanyika, alafu hakuna accountability. Tunaomba tuweze kusikizwa na haki yetu ikiweza kutimizwa, tutarudi darasani na tusome na itakuwa sawa kabisa. Hakuna printers kwa shule. Sisi tukiambiwa kama ni mouse, hakuna mouse. Prince akiambiwa nunue mouse anasema sisi ndo tunaiba. Surely tunaiba mouse tupeleke wapi na sisi ndo tunapaswa kupita kwa mtihani. Kitu kingine tunasomea chini ya miti. Upepe kuja mmeacha kusoma. Hiyo ni upuzi. Kitu ya tatu, watu wanacheza ball tunazibaia mpira. Tunazibaia mpira si ni maskini aje. Shule haina jezi. Unapata unaenda kucheza na Shajamani. Unaenda huko nje na Shajamani. Mono gubatarerete mathina maraba ithagiro baikorokera kirio bichi bakigena. Accountant anakaa hapa kikatia mademu. Ukikataa hata kuregister exam. Hata kuna sexual harassment. Ukikuta wama ni demu akikukatia ukikataa, anaenda anaongeza fee yako. Arande kibanda tabagocherana na mwalimu munene kwenda kumyagoma bagiontoge kyatire bumeria. Comrades power, comrades tiarara, comrades tibim. Alito baba kuremera jukuru mabitha ba polisi bekinyirie na kubagerera iruta maithori. Akiremera ithakana gutigera baingite barabara na maiga. Reporter Meru TV kuma gechuga mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi toka Mbita Ndagara waiguna. Na tukiuma nterechi ya Tharaka Nithi tucoke aja kaunti-ini ya Meru na aria nabo akuru Banjori Ncheke baugite bo ni bagwiritwe nyuma ya ngwataniro iria ithiritwe gikunjirwa gatigati ka MCA ba Meru na gavana Kawira Mwangaza na aria nkuruki akuru baba boriti atongeria ria kwethirwa kwina mbathukano bakagwatanira na kwaragia bari bobongwa nibatigie kumaragia nteto ciao bwa ome kana tia kwethirwa bakinekera antu bara bangi kanyaga kwithirwa bake bamenya nkuruki. Frank Munene katumenyethie. Na baba mamba akuru Banjori Ncheke batongeretwo na mukaririgite wa Josephat Murangiri ni bethiritwe bagicumira na gucokia nkatho kiri MCs kana county assembly Meru nyuma ya kugwatanira na gavana county Meru bakiuga ni bakenete na gaka niko kajira ga gwitira igura participate bwega na twagwirwe ibue no ndubwa ithira bwa thire ya kurikana ati Meru ni onene kiri atongeria bonde bwetikiria kugwatanira na gavana wetu Excellency Madam Kawira Mwangaza nikenda Meru bakona matunda ja kuraira baringire watu turi akuru Banjori Ncheke twaringithirwe mantu ja kwambiria kiambiriria na itwenda gukara nthiguru na MCAs yetu na gavana twaria bo lakini mantu ya tukurukira ja thunguthwa jaraikwa na gwa senate na jagwito gwa senate bwinde ya Meru buyo ya karire na jakubwa senate jejere jareta mwanka jatagi president bwega sana Madam Gavana no ntubwa kwa munyenyekevu ugetikiria kujuria maromba jara uraromboa na kinya MCAs gwitikiria kuthagana bira bironekere na ngugi cietu nari twishua igeta na mbere na nkuruki bakiuga ka bakaire bakarenda kumira kithuno kiao kiri mwingi kana rira mantu jaumira bakethara bakiaraniria uri akuru Banjori Ncheke katurope atongeria betu tukaumaria mantu jetu o Meru ni tung'ani bakwariria nteto cietu tukathiria mburethira turatumire turi ome ni mburethira turatumire turi njana twagwatanira tondu bu tutibwite gwita ukoba kugwatanira igwetu no ndu watu tuciji tondu bu mantu ja Meru jakaumaru ome kairi twaga ndoni kana twita kwathambia ithunu bietu kiri antu ba ome antu ba mbatu tugwatina batu aturana katurombe twagita tumantu twetu no ndu atu baria batati okosana
twakara nthiguru tugacokanira tukaranĩria ngugi njuri ne kugwatania na batu tukugwa mantu joumara twakaumara ome kairi tugaria kuthiria mantu jetu aja twakara nthiguru uti mantu jaturema bakira na ba siasa barabendete mpathuka na ndoa batu turi akuru banjurie ncheke ngugi yetu ne kugwatania te kwathurana kura itwaringire na siasa irathira thai ni antu baitire ngugi katuto aturekeria tongeri batu abatarirwe barabara twatarire batuitire ngugi tutikwenda kuigwa politics turenda kuigwa politics cia kurwa na mpara politics cia bana betu bacoke cukuru bone basari funds na development cietu ciete na mbere area ire kwenda ruji ciambiria gutegerwa na ruji ithukitwe kwithirwa kwina kanya ga gutegera kenda ruji cietu icoka miguru na era retu rithongoma muthia bakira MCs babethira bageka mibango kana rwaria rwegie kunyianyia njobi iri kweta na mbere maturene wathubura bomba kuthura bugikanukia county assembly yetu ni karendi guru ikurukie seria cia kunyia njobi maturene nontu problem gwe murimo jo jumene na county government nontu baku license njobi watuika kinya bioski bika license kwenia njobi ukethira ka market kanunu ka village in the village kaina nyomba cha kwendea njobi nkurukie ya 20 ka 30 a small market kala kaina nduka ijiri na ndio gateka na ndantu bothe baraye botheri baraye maruke cha kunywa njobi au na te njobi kwendwa ibangi na ndawa cia kurevia na ikuthukia na betu tunabuga nkuga thirikari yetu ya county netunyirie licensing cia njobi ikaeja ndene village service mwera license nyingi na njobi ne chokua tore county government yetu njobi ni chokua taunine ya Mutindwa taunine ya Nkubu taunine ya Kianjai Maua taunira nene ten the villages njobi citondene villages ira cienara njobi cia ciokora citaitwo tuku antu bathungu njobi kuma tauni nene Meru gicigo bunge kia North Imenti ngiripotera Thire FM Beta Frank Munene Bwega Frank Munene na nandi tugitonya ntere cia buri ni ati nyuma ya aciari barwarira primary muthenya jwa igoro kuthithia maandamano magitetera kujukwa kwa munda jwa cukuru eje nandi MCA wa rwarira Felix Kithinji Ntua na ugite bakagwatania na gavana wa county ya Meru gutigira ati munda jwa cukuru eje joguchokwa na cukuru eje yomba kwithirwa ikijukia munda jwayo Elsa Kiwa Mutegi katumenyithia kumantere cia buri nyuma ya mugitongo umwe kwambiria kumereria mata munda wa cukuru ya primary ya Rwarera na achiri kurutha maandamano ntugo ya igoro indi aciari baba ibaruthite mucemania na MCO Kithinji Ntua gutariria thina ira bagukurukira chikonie mundu uyu ri barejite bagitaga mianka ibarathiurunkire na jojwa kanyamu jojwa magana bokinyaja kakone aja ibarambiria na ndi oni imbonania kiwanja kia Rwarera primary ndirabere dote konere aja ndabaikia kwambiria kona aria ndabathiurunkia konere ngi koneria kenda turinganira mwanka kona cionthe ciithira ciri kona inyaki gwi kona barenda gwikira aja ni turaregere Ithe turakaria tukiboragia biuririo kanyamou araretere bitina agwata muciari umwe akenda kumuringa na muringa rwe twamuria na twakumuringa rwe irio riu turajukiria tutauga tutikira muciari wetu aurora tutunyukagia muciari wetu irio riu arajukiria kapisto ambiria guturingira cieguru irio riu turauma ria taugatia twachoakie tutwathire bura njerene au na ndi tukwenda gucurikira thirikari batwira munda jojo jotura kuthimwa jotura kuthithua endo tira twaewa taito utira toro imbi kanyamo au kaire na tostolete na tostolete okaire au akire munda jojo cukuru eja kaire atumakia na twenga mutoro ri mo tractor acoka ureta kwa weta era ona mwarimu mweru eja akeja kambiria kumwita mtu ikwane ni mutunduki aragwatira muciere oitha na ringa rui aramugwatire au no ntoba bioria akorwe ira sibi uga imundene jwanu bire kandi atwakura cukuru twikiena aragwatire muciere au aringa rui na ndunitero munda jwayo itonenkerwe taito na mantu jiro jakinya muthia kuigwa ora twithita tukiaramaga inyaga kakare aja kaka atubaterie kuthwa kege tuno tutumba wikirwa atikati tukara tukinya wande na nde staff kwa stati gakwana
Koguo ukiaria inyaga ka bendetie ibatu nenkere no ntuba eje thirikari na no yere aja o na nenkerwe nange inya turukana naria iwanje ibibi nene ande ngoria thirikari atiri imuntu gakua kenda kuthike skuru yarwa rere thikirwo Nwe MC akibachokeria na ugite ari na muthuro munene atagatigira gutire gachunchino akamwe ka mundu uyu wa cukuru gakathukua nye kinya rimwe kanyamotira akajukia aja itokwereano uni tokwaritie na ngavana ko rukiri na ndamure imbejete aja no tunwe na shughuli nyingi atengiomba kuja bije mturo utonyene na miundeje yetu ita o antu barabare kithaka getu islamic yariko no batonyete bara kinyariko ene ndibere gitara kithenjiri ocho kinya bira barire kana toro ibeto tesa sawa na bondi ngire ndikuringirwa thimu ndero muntu wa kuringa risasi aja ndiraringire o CS oro ndamwira muntu nejite na ndendejo mwikire mpengo jukindisi aikwe na tutwa itokoro ibeto na naragwatiro na ndikithe report na tutio mutigira au ndendo mutigira okinya maguruja wa kotini ndena tukinyania na kotini ini bijo to ganchinda buru tesa sawa kotini na bu amwire kotini uti muntu kathi ata bunga tutongere tu muntu gutoma kome akaoka kurathi ni karakinyire mbechi wara tukumena cio turendithire kotini na bu magambene tesa sawa na ndenda kunyana Kiswahili kenda nyao CS na bange baigwa itokwereano kama huyo jamaa watamuachilia hata wao nitawafanya wataenda transfer tunaeleano no ntore ntetekeria bwana oni ntethurinde kigua kana tori beto ntethurinde kigua nduri kenda mbutetera itokwereano mumbira munda jo miaka 52 iro twanenkero munda jo naru iro muntu ajeta kugijo na kujotoma kiabunduki atiri no ntimbije kanyomo na tumite agent ba waja ne toeru atiri munda jojo ijo skuru naru na rojo na oke jo skuru ero ere itokorano ibeto nankondo bwashu ndere pie okwa kinya kimwe utiko kigeta bunga kende wathanine bubu na apart from jawi turekene na kawira mwangaza ngavana wetu turenda guchwira ithaka bia thirikari beyond the title deed nikenda twathiria thineu tesa sawa na ithaka bia thirikari birio bitiaejanwa amba baratura babitegeta na metho ukeja kuthora kuri iwanja bia thirikari tukabwa bio tu arabuje kuna public land kwambiria na ndenda guta kubugitangira iwanja yuna nkibonenka ira bio tukorano ibeto na ara tukona skuru ekabuketho university kana ambi tukaminenkera tesa sawa kinya islamic ira yetere na bantu ngani barabara ariku kankondo bure gachoka mbokurukana babe tubakuthomera ro ibeto na areta muchetho kinya jo tugeta aju itokwereano kinya areta muchetho nyeto tukairigira kumarwarera gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi Tukima nterechi ya Buri tutonye nterechi ya Tharaka Kairi na ria waziri wa urimi ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi Njoe Kathungu noriti arimi gutigira ni bagutigaria bia kuria riria barikia guketha miundene yao ngurukina bayoriti barumire kana bagwatire urimi bwandengo brabo batetheretie kunene ruteruru hari tijeja kiri maritane kana kiri mubango jwa kuritana arimi ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi wangojera jwithiritwe jwitite na mbere ndagara waiguna katukinyaniria cio Waziri wa urimi kaunti ya Tharaka Nithi Njoe Kathungu na ikinyete marimanti kiri kigomano gia kuthomithia arimi na biashara ba marigo ngukuna ria ng'ombe Bobangoro tongoretwe ESDSP aga waziri Njoe agitumira kanya ga gukwariria urimi bwa ndengwa akiuga bati kuthuchirwo na kiwango kia iguru no ntuibu butigagia ntere ino maneno ya kulima wa ndengu. Na naongea hivyo nikiwa pande hii ya Tharaka kwa sababu ninajua hiyo ndio kilimo ambayo pande hii inaweza kuwekelewa uzito isaidie. Na niseme serikali ya Tharaka Nithi imejaribu vile inawezekana kuhakikisha wakulima wetu wamekuwa na support ya kutosha ili kujalisha ndengu. Saa zingine tunasumbuliwa sana na maneno ya soko. Lakini niseme shida ya wakulima wetu kubwa sio soko. Shida ya wakulima wetu kubwa ni kujalisha. Kukuwa na kitu ambayo iko ya kupeleka kwa soko.
na therete bota thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi batigagira kiria gitare manda bakunenkera arimi mbio ya kiwango kia iguru kaindo gutigairi baguketha maketha maingi amana kubakira njugu cia kwaiga maketha indi kagitania kabikiure bekwaiga nontu gutirari na maketha. Misimu yote ya mvua imehakikisha tumeleta mbegu ya ndengu hapa ili wakulima wetu waweze kukua na certified seeds ambazo zikiwekwa chini zitaweza kutoa mbegu na zitaweza kutoa chakula, na tumeona hiyo, tuko na testimony ya hiyo. Tumekuja hapa tumejenga ma stores ambayo inaweza kuhakikisha wakulima wetu wameenda pale wakafanya storage ili to reduce ile kitu tunaita uharibifu wa chakula baada ya kuvuna. Njoe Nguruki akiuga bata thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bagatigira bagutereria arimi bandengwa nguri bara batekibeinyiria. Pia ukame haijatupatia chakula ambayo iko ni mingi kiasi ya kwenda kuweka kwa store, na vile tumefanya ili tuhakikishe pia kuna biashara kiasi ya ile chakula ya ndengu. We have introduced so many players hapa ambao wanakuja kununua ndengu ya wakulima wetu. Hasa tumeleta traders wa kutoka kampuni inaitwa Capawell. Tumekuja hapa tumeintroduce National Cereals and Produce Board, wameanza kupik chakula hapa amongst the very many other traders ambao tumeintroduce hapa Tharaka ili waweze kupatia wakulima wetu soko. Ana kwithora maketha matiraga na Njoe na ureti arimi batikendeirie bionde nontu bajurarira gukurerwa nkogo ntuguku lisha ya kutosha ile tunaweza kuweka kwa store to maintain trading ambayo inatakikana kuwa inaendelea, na pia tuko naye ya kupika ya kukula nyumbani. Mpango ya store tunaelekea barabara ambayo tumeonyeshwa na zile nchi zimeenda mbele in terms of biashara ya chakula ya ile tunaita warehouse receipt system. Unaweka chakula yako Muhudhima, unapewa karatasi ambayo ukienda bank unachukua pesa, inakusimamia kufanya shughuli zako zile zinahitaji pesa saa hiyo. Ikingoja soko ikue mzuri, upeleke ndengu kwa soko uuze, ukuje ulipe credit, na ile inabaki uweze kupeleka kuendelea kujiendelesha nao maisha. Reporter Meru TV kuma Gĩcigo mbunge kĩa Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi rĩtwa Mbita Ndagara Waiguna. Ibwega Ndagara Waiguna nonto bwago tunenkeria uko mandeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ndateka nkona riuni otwa ingira muthia jo anteto chetu utuko bwana arua no indi tugwatanire muthenya jo arojo o kaire ajamithene ya Meru TV ya nteto ugoro na nga kwendera uraithiria bubwega bwa Meru TV withira wina utuko bubwega nimbitagwa Nancy Ndogo.